Ole hei hi kan rong bol pui pikim mi pa Reverend Laldu oma mun thakho chuak ania ani hi ya voinini samni pariat November tha hian kan suna ti hian Melbourne Australia Melbourne mi zoten kan len puya kan thut puya kan thei tokin kor kan nema heti hianin video toy kan da chuak ania dona hei kan muang hian Melbourne Australia Melbourne mi zoten kohar thut puina kan neya ti hianin kan theyang tok te in kan thua mani omna mun te a ti kan neya eirong te kan bola then khatin dona ta khian eirong kan bol zo to a then khati bola veranda te tual lama te in chung lama te kan om noi a kan van neya Australia Melbourne te po hi Covid lama lockdown lo phel thol ve to ti hian in mu khom theina kan neya hei ton hi in chung ani a tula hianin pi kim te le pu pe ka te no pa chuan an chung te zo mun lam ta han lam barma lam bia in anom meka hei an fa te an in chung pe pu pe ka te in chung kha ani a tuna hian hei kan muang hian puning he tale pusi thara te engen yan sai ni hei an in chung ani ati hianin ko harte na kena leng khom ma ani a kan na leng khom lopa thena hian chan leng khom na kan nei anga hun ser toy man na leng khom na kan nei pui don ani tuna hian hei kom char lam ani anu ho wan ti tin kom han tui hle mai ko har kan leng thut pui mi zo hi anom na em le kan ko harte hetiang anga kan in nem na hi ko harin thut pui in len pui hi ani a ti chuanin theyang tokin in tek te hian erong an siama eile in turte an siama ti hianin zanlama erong an bolan ei theyang tok te ar sa chum te vok sa chum te ar sa kan te an neya ti hian an ei khoma an ei haule thina anuam em mai ni mizo an ni te hi anuama khohar kan len puya kan in thut puya then khatan chuanin le in tek te kan ti hekvia angin om na maro chu hetia kan an ei hian in tek te hi an lom em an lim ani kan ei pu hian tuna an siam tewa arsa le vok sa ten chuma arsa kan te chatani te enga mo tui hang an neya khang te an siam sa te kha han ei sak lo da ila in tek te ta na po nok sak nin oma han cho te chame te chuang noi kha chuan ani ve thei thawa chuwa chuanin keini leng thut pui te ho te hian kanan ei pui te hi in te ta tan mal som don na po ani a lom em mai ni chuwa chuan di hen an siamang ang chu phur taka eya phun noi lovin min fatu ten chon chuma awa tui lo ve awa rum ve awa nem ve te pe mei te po hi khotlang kan lom theya ko hrana te po chuwa chuanin e rong bol tu te fatu ten in pe taka tlom ngai taka an siam sa te kan ei hian chome alo du ni pon manin chi ban mai turani a marcha thak kan lo du ni po in athak marcha hazon ve lak ve mai turani chuan alo thak lutukani po in athak lo deuh lampang zon te po kha soinoi lovin han ban mai thenina kan in long rol du phianin arin om chuwa chuan leng khom te tra pui hi kan thiam zo takani ami zo te hian kan kala ti hian ei tur om le kan eya in tur om le om kan ina alo om lo pon kan ei lo meya om lo in tur om lo pon kan in lo mei thina tiang hian lom takin kan kala hlim takin kan hong le thina ka in thut puya nuam em me mi zo kan ni te hi aban man la then te ru em tu na po heng then ei rong on bol sa te fatu ten ha takan bol sa leng khom zai tui te zai zo nu leng khom zo nu ai an ei le a ti hianin ei khama tual lama pa ho den ti an kom khoma in mongai lo in mu te lo khat to a kum khat don lai te in mu lo te gain mu ti hian gan ti a gan in chibeya gan in kom khoma abanuam te re me mo in mu lo na in mu khom no te po rei to boka man hla hle mai heti hianin nu ho te pon ti a in koma
ti hian hei zan lama te po leng khom te om lo tu chu hria nei lawa ti hian in leng theiang ten thei ten an leng pui le angan thut pui anga in kom ho in ti ho kha mizo kan pi pu te na an lo nam culture an lo nei to thil na ni wangin ke ni ho in kan na chun zom ze la melbourne po o hi reverend polal du ama chu ani a mang tha an hnai om hle hei pamel thatak ani kan lo